Yen di emet ngajak beli sing kengken, yen di subeng tunangan orang dogen pang beli nawang kena adine mirip beli subuh sing pante mesanding jadi ulian ente adi megedi ngejohin beli ne penting adi jujur beli sing kengken yen ning adi edot ngalahin beli depang beli pedidi daripada beli stres pedidi lungan lima gede orang dogen lo selamat tinggal terima kasih yen di mengajak beli sing kengken yen di subeng tunangan orang dogen pang beli nawang kena adine mirip beli subuh sing pante mesanding jadi ulian ente adi megedi ngejohin beli ne penting adi jujur beli sing kengken yen ning adi edot ngalahin beli depang beli pedidi daripada beli stres pedidi lungan beli megedi yen ning adi edot ngalahin beli depang beli pedidi daripada beli stres pedidi lungan beli megedi orang dogen lo selamat tinggal terima kasih orang dogen lo selamat tinggal terima kasih selamat tinggal terima kasih.